byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV 1. Nizera ko ibintu birimo biragenda pola aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zigiye zitandukanye, ndabasuzana yambu. Yes, nizera ko abamotari aho bari mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari gucakariza akazi mu ntara, abari mu misozi ya za Gakenke, abari mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda, namwe ndababwira nti yambu. Icyo mbaza ni iki ngiki, ese murabona umuhinde atagiye gukuzaho SIPIRO? Mubanze mwibaze iki kintu mbere yuko dutangira iyi video. TVS Electric Cleaner Energy Better Tomorrow, moto ya mbere ikaba yarangije kuba yakemezwa ko izasesekara mu rw'imisozi igihumbi. Wakibaza uti ese bimeze bite? Ikibazo mbaza abamotari, ese aho ni murahita mukatira SIPIRO kubera iki kintu umuhinde azanye? Yes, ni itangazo ryasohowe n'uruganda rukora TVS cyase n'uruganda abamotari muraruzi cyane, n'uruganda rw'umuhinde rwakoranye namwe mu myaka ishize myinshi cyane ya kera, ndetse na za SIPIRO zitaraza. Ubu ngubu rero tuvugana umuhinde ni nyuma yo kubona yuko SIPIRO yarangije kuba yamukura mu gihugu cy'u Rwanda, nawe arangije gusohora moto nziza cyane, moto ya sasenkani, ndetse ni moto abantu benshi bari kubona bagahita bavuga yuko ishobora kuba irakuraho SIPIRO. Wakibaza uti ese byifashe bite? Yes, ubu tuvugana rero umuhinde akaba arangije kutumenyesha yuko agiye gusohora moto ya sasenkani imeze neza nk'iya sasenkani, ariko kandi ikaba izaza ikoresha umuriro w'amashanyarazi. Ese abafite SIPIRO barazigurisha cyangwa se barakomeza bazitware nk'ibisanzwe? Yes, muri iki kiganiro nkaba ngira ngo tuganire kuri ibintu bitandukanye kuri iyi moto, ndetse nkohereza ubumenyi butandukanye kuri iyi moto. Abantu benshi barimo bagenda bibaza ese iraza igura ngahe, ni ikihe giciro cy'iyi moto ya electric cyangwa iyi moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi imeze neza nk'iya sasenkani, ese iraza iri ku kihe giciro? Abandi bati ese ikora ite muri rusange, ni igiki irusha izindi? Abandi bati ese icagingwa he, ese ikoresha batiri nk'iza SIPIRO cyangwa se ifite umwihariko wayo? Ndetse abandi bati ese batiri y'iyi moto ifite uwe bushobozi? Ndetse turuze no gusoza mbabwira ni ese umuhinde yarangije kuba yasohora itangazo ko iyi moto izagurishwa bwa mbere mu kwezi kwa Ryari, cyangwa se izagurishwa bwa mbere ryari. Rero nibyo tujye kuba twaganiraho muri iki kiganiro, ngira ngo muhaye ikaze. Iyo ni Sura TV 1. Nyaboneka ni utarakanda subscribe, umuntu nk'uyu nguyu rwose ukuzaniye inkuru nziza wagakweneye ko wamuhemba kuba wakanda subscribe. Rero abakandi subscribe mukaba mubyumvishe neza, mbasabiye umugisha ku Mana uyu munsi, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Yes, harabumvishe ro mvuga uruganda rwa TVS cyase uruganda rw'umuhinde, abamotari nibo babyumva mbere cyane kundusha. Yes, umuhinde rero nuzumva umumotari avuze ati ngiye ku muhinde, uzamenye yuko agiye kuba yagura moto kandi ayifunukuje. Nkuko mbikubwiye rero, TVS ni uruganda rw'abahinde rwagiranye igihango n'abamotari bo mu Rwanda mu myaka ya kera cyane kugeza na n'uyu munsi. Yes, TVS rero ni uruganda rwatangiye kuza mu Rwanda ruzanye na moto za 75, moto zakunzwe cyane n'abamotari baha iwacu mu Rwanda. Nizira moto zadutse mu minsi, nizira moto zahozeho zikoreshwa n'abamotari, abantu benshi bagendaga bamwe bita za gikumi. Yes, nyuma rero yo gukora 75, umuhinde yaje kuba yahindura ndetse akora impinduka, azana moto za sasenkani, nazo imoto zakunzwe cyane kubera amavitensi ndetse n'imbaraga zari zifite, ariko abamotari bamwe bakaba baranze kuzigura, bakaba bari barakoresheje za 75 n'ubundi nkuko zari zisanzwe. Yes, ni nyuma rero yuko leta y'u Rwanda
ishimangiye ko igomba gukoresha ibintu bitangiza ikirere ndetse n'ibintu dushimira Paul Kagame kuba agenda bitugezaho ateri ya mbere mu kuba yatuma igihugu cy'u Rwanda gikoresha ibintu bitangiza ikirere. Rero izi moto zikoresha essence zaje kuba zagibweho impaka ndetse zitangira kuba byavugwa ko zishobora kuba zacibwa mu Rwanda, ndetse muranabizi neza yuko intego ya leta dukunda y'u Rwanda nukuba yaca moto zikoresha essence cyangwa se moto zangiza ikirere. Abatuye mu mujyi wa Kigali mwatangiye kubona yuko zatangiye gucibwa. Yes, rero ni muri urwo rwego kampani ya SIPIRO yayisizana moto, ariko ni moto abanyarwanda batishimiye cyane kubera ko bamwe bagendaga barekarama bati nta feri zigira, bati zikunda gukora impanuka, ndetse benshi banazibatije izina ry'umugeni aratashe. Uti rero icyanzanye ni igiki uyu munsi? Yes, nyuma yuko rero umuhinde yaratangiye kubona yuko moto ze zirangije kuba zaba zigiye guta agaciro mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko zangizaga ikirere, ubu ngubu tuvugana umuhinde yakoze moto nziza cyane zimeze neza nk'iza sasenkani. Abakunze sasenkani nta cyababuza kuba bakunda izi moto, ariko umwihariko w'izi moto nuko zikoresha umuriro w'amashanyarazi neza. Ikintu kigiye gutuma abakoze SIPIRO batangira kuvuga bati abakiriya bagiye kutuvaho ruhongo. Yes, rero kubyo wibaza kuri izi moto, abantu benshi muri kwibaza muti ese izi moto ubundi zikora zite? Yes, iyi moto rero abari kwibaza uburyo zicagingwa, niba mwarabonye moto za gorira cyangwa se zira moto za gorira, izi moto zizaza zigenda zicagingwe iminota mikeya uyitegereze, ubundi batiri ibe yuzuye, ubundi ukomeze urugendo. Ku kibazo mwibazaga muti ese batiri igenda urugendo rungana iki? Iyi batiri y'imoto ngo ni batiri ishobora kuba yagenda ibirometero bisaga 290. urumva neza yuko ishobora kuba yava i Kigali ikagera i Kamembe mu mujyi wa Rusizi. Ikindi kandi iyi batiri izaza ifiringishwa cyangwa se yuzurizwa amafaranga 2400, ubundi utegereza akanya gatoya ubundi ucocere moto yawe ukomeze. Kwibaza bati igiciro cy'izi moto nanga, ubundi nukuvuga ngo izi moto zizasohokera ku mafaranga 1,900,000, ariko wakongeraho ibyangombwa byazo harimo nka assurance ndetse na plaque ndetse na za autorisation, ikazaza iza ihagaze arenga 2,250,000. Yes, urabyumva neza rero yuko izi moto zigiye kuba azakuraho SIPIRO, ndetse zigiye no kuba ari moto nziza cyane. Ndabizi neza abantu benshi mwakunze izi moto za TVS, abibaza muti ese zizasohoka ryari? Igisubizo nacyo ndakiba afitiye. Yes, nkuko rero umuhinde yabitangaje ngo izi moto ngo zizatangira kuba azajya ku isoko mu kwezi kwa karindwi, ngo abambere bazatangira kuba bazihananura mu maaduka. Icyo mbaza niki? Ese iyi moto urabona hari icyo isumbya izindi? Byandike muri comment, igitekerezo cyawe ni ingenzi. Hanyuma rero niba utarakanda subscribe, nkusaba ko wayikanda wa muntu we ubageze ahanga utarakanda subscribe, yaba ari ubugwari kandi yaba ari umutima mubi. Yes, mugire impagarike n'ubugingo kuba kandi subscribe. Amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.